Gunting siloka pamotong pita, potongkeun lalaku mimiti, malah mulus tingkah laku, barokah mulus rahayu. Sok bismillah. Berat. Apa? Mangga bajang kapalih payun, cepekan kang kalung laku ibuna. Mangga beras. Disakat beneran tapi yang mau dirungkukeun. Kang kalung sekaring arum cadu jadi janda bayu. Siloka asih mengasuh mutara pisah. Disusun minamun mangle lambang hati memerele. Tara lindung kan ulung tara poho katukuh. Puspita di taman sari. Pengen ngetik bidadari nu jaga tameng wajah puspita kangen siloka. Runtuyan kembang ni harum kembang susun gunung. Musok leget tambah wilayah murayat jembah wilayah. Ruh mangga ceketan mas. Ruh rap katumbus kawinan mangga dikaleng mantuna dikaleng terus kaya kana beja pelaksanaan akad nikah. Pertama pelaksanaan aktivitas sareng kalung bunga maka urang sakseni Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani. Allahumma aslih lahuma kama aslahta baina Adama wa Hawa alaihi salam, kama aslahta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kharijatal kubra. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak duaan yang Aceh sareng istri Aisyah ayeuna mah numutkeun aturan syariat Tani yafahu qauli amma ba'du. Sabadana si kuring yang ngagem tahiyatul kaislaman lambung dipayeun pada nyungkeun dihapunten tina sabodaya kalepatan dosa agung dosa alit lahir batin dunya rawah akhirat kumaha kitena. Alhamdulillah wa syukurillah kanggo sim kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti kersana Bapak Ade sarimbit sakeluargi ngayakeun syukur bil nikmat dina raraga nikahkeun putra putrina. Alhamdulillah. Daya sanges kanggo istri
senantiasa ngaraih hontal anu baiti jannati rumahku adalah surgaku. Daya sanes istri anu sholat 5 waktu, zakat lamun parantos nisab, saum sasih Ramadan, an utami wa ta'at ba'laha turut kanu janten caroge. Amin. Rumah tangga oge ulah ukur hayang amisna hungkul. Kajeng nitipnya ulah hayang amisna hungkul kudu ngaraosan dina paitna gitu. Aya oge beas. Oh taya beasan, kedah ngawa beas. Sabab beas teh ciri wanci urang hirup di kumuh di alam dunia. Lamun teu di beasan, teu dahar, teu nyangu, tinangtos sanajan seueur acis urang moal boga tanaga. Kumaha ke malam pertama lamun teu dahar heula, mulai tengah-tengah cilaka. Kajeng ya. Ya Rabbi. Bumbung jalan rahayu ngambat jalan. Ya Rabbi. Bertepung ngasa meski masih lahir batin di patriku akad nikah dengan terima kasih laki Rabi hidup kinan jalan baca tepung rati jatuh ngamin muka lali kenapa we tetep tepung rasa dumaning asih mandiri ngancik asih lahir batin tawaka aja datang waka lombong dalam rahayu umat dalan ngarati Allah tepung rasa meski asih lahir batin patriku akad nikah tentrim asih laki Rabi. Tersunduh ke waktu pun anak pergahiji gelis pergahiji ditepangkan sarang jadarakan hidayah taufik aduh cita-cita tos laksana ngajalankan sunnah Nabi maksud nikah di batu terkaung ke di Gusti nuntun saya turi hurip timpangnya kesabaran nikahkan cinta hati
tinggal orang hidup kumpul amalkan budi pengerti cinta asih masa sama sabar serta dibarengan tetap takwa sopan santun Sering cepengan gue itu. kata hati beda. Amin ya. Itu nuka piatur kaya dina sadebari supaya manfaat bila hidup tidak batin dan kembali pangkase seperti dari Amin ya Rabbal Alamin. Mugi Gusti lantai. Rezeki nadi Assalamualaikum warahmatullahi Bangga kamu mempersingkat waktu duraan sembah sumpah baheula. Kamu sembah mah cantik, kamu calik deui. Ibu di mempelai istri, maka ibu mertua istri sareng ibu mertua pemagat mana. Calik pula di pelaminan. Urang teraskeun kana sembah sumpah. Ibu mana calik maka di dia ibu pada nyunkeun doa restu ti ibu. Teh ini apa dia? Teh cici paling dia, si ibu paling itu. Maka sekali di mana tergaul ya. Sujud apa kamu juga di apa? Curug yang berpindah cimata hidup. Anak kita bagaimana dengan sampahannya Tuhan. Bapak sekali demikian non mengapa Pak paling lepas jasa. Hati sanubari Bapak menyuhunkeun darajat. Kuku satu gelembang dasar kacang bayam sabaran nama sifat raja tapi luar ketik ulah potong aduh ibu aja apa yang ada dunia tohakan erohakan nanti pakai pembawa kau bawakan desa ikan desa dua jedua tujuh tanggo ayam sediunya singkuring jurut turun kali tunggal depunnya dari berluar berpanas tidak ada yang batur-baturan oh pada emang penyanyi bodoh bambu hidup bara kasuka kali situpi nu balang terang bebendu serang bebendu cantik kali rata
Mana pengajuan ke dahangnya? Parito. Jujuna salira api solali lali ratu wa uwae asolali lali wa uwae ibu hajat keluarga besar yapka dirasa kudu ya pihayong tapang-napang kejur kawi tidur waru geningan mengoleh ke si geboy alaye si geboy ulapan ngabal-bal kiri mata edan lewengan geningan penangten mapak edan ari lehungan mapak edan lewengan alaye masalah-masalah balik ke orang tua berkah tak ayat itu tak tadi